Anda layak berpesta, musim yang begitu indah, penampilan yang lengkap. Berikut jadwal Liga Indonesia pekan ke-14 2023. PSIS Semarang versus PSM Makassar. Sabtu, 30 September 2023, jam 15.00 WITA, di Stadion Jatidiri Semarang. Berikut prediksi line up PSIS Semarang. Skema permainan, 4-3-3. Posisi penjaga gawang, Darmawan. Bek kanan, Wahyu. Bek kiri, Numbiri. Bek tengah, Prasetyo. Bek tengah, Lucao. Sayap kanan, Diarra. Sayap kiri, Tri Setiawan. Gelandang tengah, Maulana. Penyerang sayap kanan, Gali. Penyerang sayap kiri, Ardiansyah. Penyerang tengah, Fortes. Pelatih, Gilbert Agius. Berikut prediksi line up PSM Makassar. Skema permainan, 3-5-2. Posisi penjaga gawang, Reza Arya Pratama. Bek kanan, Erwin Gutawa. Bek kiri, Safruddin Tahar. Bek tengah, Yuran Fernandes. Sayap kanan, Reski Eka Pratama. Sayap kiri, Yance Sayuri. Gelandang tengah, Zaki Asraf. Gelandang tengah, M. Arfan. Gelandang serang, Kenzo Nambu. Penyerang, Everton Nascimento. Penyerang, Adilson Silva. Pelatih, Bernardo Tavares. Terima kasih sudah mengikuti channel ini. Salam olahraga.